салом бинандаҳои азизи озодӣ, умедворам хубед ва ҳамин лаҳзаҳо барномаи навиди бомдодиро тамошо доред. Сарвинози рӯҳло ҳастам. То чанд дақиқаи дигар бо шумо хоҳам буд ва шуморо бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон огаҳ мекунам. Имрӯз 9 март аст, соат дар душанбе 11. Сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. аввалин бастаҳои ваксинаи зидди COVID-19 ба Тоҷикистон расид. Маҳфили эҷодии Озарахшу Фарзона баъд аз пандемия. пеш аз таваллуди тифл, Фаридуну ҳамсарашро дар Русия никоҳи расмӣ карданд. мақомоти вазорати тандурустии Тоҷикистон хабар доданд, ки аввалин бастаҳои ваксинаи зидди COVID-19 ба кишвар ворид шудааст. қарор аст рӯзҳои наздик имкунии муқобили коронавирус дар Тоҷикистон оғоз шавад ва дар навбати аввал пизишкон ваксина мегиранд. Ин ваксинаҳо дар доираи барномаи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ бо номи ковакс ба Тоҷикистон ройгон дода шуданд. Наврӯз Ҷаъфаров, сардори раёсати амнияти санитариву эпидемиологии вазорати тандурустӣ, рӯзи 9 март ба Радиои Озодӣ гуфт, шаби гузашта ба кишвар 192 000 воя ваксинаи AstraZeneca ворид шудааст. Ба гуфтаи ҷаноби Ҷаъфаров, ваксинаи мазкурро дар ҷойҳои махсус нигаҳдорӣ мекунанд ва барои оғоз кардани имкунӣ бояд қарори ҳукумат содир шавад. ҳанӯз маълум нест, ки қарори ҳукумат дар бораи оғози ваксинагузаронӣ кай содир мешавад, аммо мақомот умед доранд, ки кор ба зудӣ сурат мегирад. Тоҷикистон дар доираи барномаи ковакс бояд 730 000 ваксинаи ройгони AstraZeneca-ро дарёфт мекунад. аз ин миқдор 192 000 воя ваксина ба Тоҷикистон расида, дақиқ нест, ки миқдори боқимонда кай ба кишвар мерасад. Тоҷикистон баъд аз гузашти зиёда аз 3 моҳ тасдиқи аввалин ваксинаи зидди COVID-19 ваксина дарёфт мекунад. ин аст, ки бархе коршиносон вазорати тандурустиро бо талаф додани вақт ва кашолкорӣ гунаҳгор карданд, аммо масъулини ин ниҳод чунин чизеро рад карданд. тибқи иттилои расмӣ, гирифтории беш аз 13 000 нафар ба COVID-19 дар Тоҷикистон тасдиқ шуда, аз ин беморӣ 90 нафар фавтиданд. Аммо коршиносони мустақил ба ин рақамҳо шубҳа доранд ва мегӯянд миқёси сирояти коронавирус ва талафот ба он ба маротиб бештар аст. зимнан дар ҳоле ки аввалин вояҳои ваксина ба Тоҷикистон ворид шуд, дар ҷумҳурии Чехия бе тести COVID-19 кор кардан манъ шуд. ин кишвари аврупоӣ, ки дар аввали пандемия нисбати дигар кишварҳои атроф гирифторӣ ба коронавирус хеле кам дошт, акнун вазъияти шадидеро пушти сар мекунад. танҳо рӯзи 7 март ҳудуди 4 000 нафар ба коронавирус мубтало шуданд. шумораи гирифторони бемории COVID-19 дар Чехия ба 1 325 000 нафар расидааст. то 7 март аз ин вирус қариб 22 000 нафар фавтидааст. ҳамакнун ба коргоҳ ворид шудан ба ҳар нафар бояд маълумотномаи тести COVID-19 лозим меояд. ин тадбир сабаб шудааст, ки сокинон барои супоридани тест дар марказҳои ташхиси тиббӣ рӯзҳо ва ҳафтаҳо навбат истанд. салом бинандагони азиз, ҳоло мо дар маркази шаҳри Прага дар назди яке аз нуқтаҳои қабули тести зидди коронавирус қарор дорем, ки дар ин ҷо одамон бо пардохти пул, албатта, ки 550 крон арзиш дорад, ба евро, ин тақрибан 14 евро мешавад. инҷо омада тест месупоранд. бидуни ин тест ҳоло корхонаҳое, ки беш аз 200 коргар доранд дар ҷумҳурии Чех, ҳаққи ворид шудан ба дохили корхона надоранд. аз ҷумла идораи мо ҳам кор мекунем, ҳамин гуна қоида ҷорӣ шудааст. бинобар ин мо ба чанде аз нуқтаҳои гирифтани тести ковид ҳозир шудем, аммо навбат нарасид ва билохира дар ин макон мо навбат гирифтем ва ҳоло мунтазирем, ки моро ташхис кунанд, ки оё бемории ковид дорем ё не. Озарахшу шоир ва сардабири маҷаллаи Паёми Суғд баъд аз пушти сар кардани беморӣ, ки гуфта мешуд аз нишонаҳои роҳҳои нафас табобат мегирад ва ҳамсараш адибаи маъруф Фарзона ӯро дар бемористон ҳамроҳӣ мекунад, маҳфили эҷодӣ барпо карданд. Озарахш 57 сола аст ва соли 2015 ба ин тараф сардабири маҷаллаи расмии Паёми Суғд мебошад. соли 1999 узви иттиҳоди адибони Тоҷикистон шуда, соли 2019 унвони шоири халқи Тоҷикистонро гирифт. ҳамкори мо Фарзон Муҳаммадӣ дар ин ҷорабинӣ ҳузур дошт ва ҳоло пораи аз ин маҳфилро ҳамроҳ мебинем. одам чӣ қадар мӯъҷизаҳо дод Худованд. падарон
در شخصی حضرت آدم چقدر معجزه ها دارد. دهقان کشت میکند، دانه میروید، باغبان نهال میشوند، میوه میبیارد، طبیبان مثلا دکترها شفاکاری خداوند دستشان گرفتند، هم مردای هم زنان. اما از همه صفت بلندترین خداوند و مادر داده است. آمد بهار جانها، ای شاخ تر برقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقصا. ای نوبهار زیبا، چون شیری مانند شیر مادر، چون آب جوی در رفت جان پدر برقصا. مادران و خواهران مکرم، یاران عزیز، چنانکه این بزرگان حرف گفتند، این بهار نازنین دیگر باره با مهر و امضای خداوند به سرزمین ما آمد و ما اجازه ورود به این بهار جدید را دریافتیم. چقدر آدم‌هایی هستند که از بهار رفته تا بهار نو رسیده همین شانس را از دست داده‌اند. امکان دیگر باره درود گفتنی بهار را، امکان استقبال نمودن شب و روز تازه را، برای همیشه اینها آدم و عالم را رها کردند که یادشان متبرک باد. یک ذره خود مانند پشه نمرود سیاره را تکان داد و گفت که ای بنی آدم، نگاهت را عوض کن، جنگ و پرخاش را و رزم را برانداز. دیگر باره انسان شد. خدا جان از بلا ما را نگهدار، زمین و آسمان ها را نگهدار. بلا را و وبا را دور انداز، تمامی پیل و برنا را نگهدار. بعد از 2 هفته آن که قضیه فریدون زیویف و همسرش شهروندان تاجیکستان رسانه‌ای شد، ازدواج آنها را در یک اداره عقد نکاح در شهر اوفای روسیه رسما ثبت کردند. مراسم روز 5 مارت امسال برگزار شده است. زن و همسری جوان تقریبا 1.5 سال پیش در تاجیکستان نکاح مسلمانی کرده ولی نکاح رسمی یا دولتی نداشتند. ثبت رسمی ازدواج مشکل این عائله جوان را از جمله برای تامین فرزند نخستین آنها با بیمه یا سغورته و کمک رایگانی طبی در روسیه حل می‌کند. رادیو آزادی 23 فوریه امسال گزارش داد که با سبب نبودن عقد نکاح رسمی، تفل аввалини زن و شوهر جوان از تاجیکستان میتواند در شرایط پاندمی کرونا ویروس به یاری طبی رایگان ماند. فریدون زیویف روز 8 مارت از باشقرغیزستان به رادیو آزادی گفت کنسولگری تاجیکستان سندهای ضروری را دسترس کرد و اداره ثبت اسناد حالت شهروندی اوفا نکاح آنها را به قید گرفت. ناپورا بودن سندهای مهاجران تاجیک در روسیه یک مسئله آشنا برای بسیاری از شهروندان جوی کار در این کشور است. کارشناسان ساحه میگویند بعضی از شهروندان تهیه سندها را در تاجیکستان نادیده میگیرند و سپس در کشوری میزبان با مشکل دچار میشوند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نویدی بمدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز 9 مارت چنین تعیین کرده است. بیننده‌های عزیز، این بود خبر و گزارش‌های تازه تاجیکستان و جهان که در برنامه نویدی بمدادی من سروینازی روح‌الله تقدیمتان کردم. خبرهای از این هم بیشتر و تازه رادیو آزادی را می‌توانید در وبسایت آن و همچنین در صفحه‌های آن در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تا صحبت دیگر، خدا نگهدارتان با ما باشید.